Ola tunjuma hianin installment part 2 video kan en hole don nia part 2 bi ka hi chuanin example pathum equation pathum tho kha thlang chuk le a chu nama sabera chuanin cost price zondan akha tunjum video hianin equation ma sabera chuanin kan en don ne tuna whiteboard kan huang hianin cost price chu principal le down payment belkhom atanga run chu khania en kina kan soi fi le nga chuan I video ma sa kan soi tong khan formula khi chiang em ma hriat ngai chu p n equal to x divided by 1 plus r by 100 to the power n kan ti atnoi kan zia khi kimi formula tho pang hianin cost price poi kan chok le don nia ti chuan in cost price zon tura hianin a khoi sonina Mizo da na zerin I down payment a omani chuanin principal le down payment bel khoma kha cost price tur chuni maya I down payment omlo ania I avaya cost price ong kha principal ani huna chun principal kha cost price tur chuni mai ni kha chu ran pai ka run sei fi le don ne oi tirnan dora cheng sanga man thil ilo leita o sanga manan chia kha cost price chun ta ni I thil leitu kha cheng sanga man ni ta sela cheng sanga khaila nei dai chi lova entinan cheng sang hi down payment a han lo peta omji chu ipazat tu ra chu cheng sang thum I hin don ta ni chu tuna cost price kan chon dan tu chu hemi hi cheng sanga hi mirun pesa don lowa I down payment zo ka hi question khan mirun pesa nga ti chunin hetlai sang thum ala bang kan na ru tu za ta hi principal kan ti hetlai principal khan don ne ti chun down payment chu question min pek sa ne khanin principal kan zong nga khami te patni kan ba khom khanin cost price yon show don ne abak zong x kan ti installment te chu question in mirun pesa nga re ta hi mirun pesa boko nga year sa khan mirun pesa le boko nga video ma sami ang khan pn equal to x plus 1 by 1 r by 100 to the power n hemi formula tho kha poi mo le ber tu nia ti chuanin akuma hi kum khat ni lo ni ta sela p chu p1 le p2 tho kha om le don ni question pakhat na chuanin exercise ami question number 2 na kha ron thlang chuk le a TV is sold for rupees 3,300 cash down payment along with 2 equal yearly installment of rupees 8,470 each if the dealer charges interest at 10% per annum compounded annually under the installment plan. Find the cash price of TV ti khanita ya question omji chuanin TV kha anzura TV manzat harun soilo chu tak chu kan zon tur sunta TV hi cost price hi atira azur tu tana amanan chir za ta khani ta ne chu question na zong tu ram ti khani ta tiswanin he cost price chu ma kan soi tong khanin helaya down payment kan ti down payment le tuna a han pa principal khania kha kan hemita patni bel khom kha cost price un dong ta le tichuan down payment chu kan nei sa question hin pesa a che sang thum le za thum khania tuna kan zom ngai ta su principal ti kan zom chuanin a cost price chu exam he kan zom don le principal zom chu o video masala ma te pho kan soi to har salawa tuna khianin a time khi kan ena 2 years ti lo ni ta a time hi 2 years ani chuanin principal p hianin p1 le p2 nei le ngai do na chu atluk tu chu p hi ni ta ni hi equation 1 an ti le tai la ti chuanin p1 le p2 chu eng tinga kan son ta kan ti chuanin a formula ma kan si to bok pn equal to x divided by 1 plus r by 100 to the power n ti mang khanin
P1 le P2 kan zonga khatlai lo chuk ve ve kan bel khomanga chu P lo nianga chu P le hemi kan bel khomanga down payment kha cost price chu so don tan this one in P1 chu lo zong don taila formula mila kan ta don chu x divided by 1 plus r by 100 1 and divide to the power 1 lo ta x value chu installment khania rupees 8470 lo ta 1 plus rate I asun 10 lo nia divided by 100 lo ta 10 times 1 10 in amun so lo ta this one in 8470 divided by h ama video masang khanin klai chu all samdo na bel thaya som le pakhat kan bel chu som le pakhat divided by 10 kanam don ta heta tanga run su ta su hei hi achunga so chu reciprocal ani wangin 10 by 11 ti hana an chu lenga alo om sa su 8470 lo ni ta ichun 11 in hei kan divide ta 770 harun su ma ichun in heta tanga run su ta su 770 le 10 kan multiply chu 7770 kha P1 a here run su don ta ne tikin kan solve ta chun P1 chun lo tluk tur chu 10 by 11 into 8470 chun rupees 7700 kha alo tluk ta P2 chu a than pa fa chodu khai to lo P1 kan cho sa tang khian ol sam do na mu chu thei do na etiang hian ni P2 chu 10 by 11 hi square ro nianga chu chu into 8470 lo ni ta hey chu 10 square chu 100 lo ni a 8470 lo ni ta this one in 11 square chu 11 into 11 ani and cancel nga 770 lo ni a 11 hei apun som sari lo ni ta alo chu tu chu 7000 kha P2 a chu la chu ta ni this one in the china kan soi dong khan P equation 1 atanga kan nei ta chu from equation 1 a chu in P2 P1 le P2 kan khom lo ni a chu wan chu in P2 nga tuk ta kan ti chu 700 plus 7000 kha alo ni don ta chu chu an del khom taila an chu tu chu 14700 kha principal an chu tu chu ni ta ni this one in principal kan mu chu ta ga chu rupees 14700 kha principal kan mu chu ta ga chu ni ta this one cash price chu all sam do kan jong the kan mu chu thei to do na tu na chu nin cash price chu apira kan jian khanin down payment le principal del common wangin down payment a chu nin rupees 3300 akhania this one in principal a chun 14700 hinta emite padigan bel khoma cash price ni be don ta ni ko han bel khom taila ami suak za tu su 18000 current su don ta ni 18000 therefore cash price of TV2 rupees 18,000. Kan chena leilung kan ram mun fai le nuama siam turin mangai le dua takin ke ka pen ve china ma se mo nang le ki hian amun ne lawa bol lo kan pe awang te apai dan tur dika kan pe lo wang te hian mun fai nuam kha mun chocolate ten om an chang zawa mun fai nuama siam le turin nang le ke ve khi mo phor tu kan ni asin ke ma me chuan ka puitlin thei lawang nang le ke hi kan tho dun angai ani
next question tan chunin question number 12 na khalu en de taila noi question in zia kan khianin Jaden took a loan from the State Bank of India at 12% per annum compounded annually. He paid it back in 2 equal installment of rupees 78,400 each. Find the loan and the total interest paid by him. Tilong ni ta ti chuan Jaden khanin SBI changin loan puka a loan puk za ta kha kan zon tur lai tak chu ni ta ti chuan kum ni chunga rula kum khatna chuan sing sari le sang le zali nia soitong khan installment rang chu kum khatna rul le a kum ni na rul kha ai nanga om je chu kum ni chungin a rul tur chu sing sari le sang le zali voi ni pahnia punti rakha ya vai jong songa a rul tur chu ni ta ma se a loan za ta chu eng za nge ti kha question number zo chu ni ta i kan soitong khanin cash price ang sia chun down payment te lom tlang puya loan kan zon don chun down payment le a principal kha down payment chum ta sela khatiang chi hangam bel china maro chu loan a hi chunin i adana dang dewa down payment kan tiang chi khawm ve to lem lowa i a poisa puk zong zong za ta kha apung tel lowa puk za ta kha a loan chu ni ya chu i a formula base kan da don chunin principal kan ti han ta ni chun loan chu principal lo ni ta ti chunin kum eng za chunga ru tur nge ti han en le ta kum ni chunga ru tur ni wangin he principal hi P1 le P2 bel khom kha ani le don ta chu equation 1 kan di don ta ni ti chun P1 le P2 chu a ma kan soyang bok khanin a zon ta kha chu langai ranga Pn we have kan tianga Pn chu na tu chu x divided by 1 plus r by 100 anianga en alon ta are po hi 12% ni per annum compounded annually ni wang khan half yearly te ni lowa half yearly chun chun kan divide china tiang video ma sa kan soi tong khan ti chun xi a chuanin rupees ti chu nai chun kan zero lang lo me nga divided by 1 plus anianga rate a chuanin 12% lo ni a to the power 1 dia kha MEB thi P1 tam b an don ta ni chuanin P1 chu kan solve ta an chuak to chu 78400 divided by 1 plus chu kan cancel chuan pali na hun thum som hi anga along ta 3 divided by 25 ikania 78400 chung chu la ngai char na kalanga hi 25 le 3 bel khom chu 28 divided by 25 kami ha ang show don ta ne tikhianin P1 chu kan zong zo chu mai to 25 divided by 28 into 78400 ki halon ta hey hi an divide taila 2800 chu lo na tichuanin P1 chu an thuk tu chu 25 le hemi kan multiply chuanin 7,000 rupees kakar thuk don ni 70,000 akhi tichuan P2 pol sam do na zon thei to P2 kan zon thei dan tu chu P2 equal to 25 by 28 china kha aspire me me do na P2 dan chuanin equal to 78400 lo ta 25 square chu 625 lo ni ya 28 square chu an tuk chu 784 kha tu ka so ni 78400 ni chu and can say la 100 lo ni ta atuk tu chu rupees 6,200 and 62,500 kha an shok ta ni this one in P1 as one in rupees 70,000 and musuka P2 chun rupees 62,500 yan musuk ta this one P2 P1 le P2 bel khom kan ti tong khanin chemical bel khom taila run suk tu chu 132,500 kha arun suk tu chu ni ta this one in ki engen kan ti suanin allo na kha ni ta ni
loan chu rupees 500 kha loan kan hmu chu ni ta ni tikhenin nuai khat le sing thum le sang ni le zanga khi j denana SBI changa loan loan la kha ni ta loan pu kha amaro chu apung nen khanin compounded annually khan apunga kum khata 12% ratin apung ta ti chuan apung zong nen chuanin tunan nuai khat le sing thum ai tam fe khi arul ngai don ni arul zong za ta kha chu question khan run pesa a kum khat na rul chu rupees 78400 rin da kum ni chunga rula wangin sing sari le sang le zali hi void ni apedon tina ni chu wan chuan total installment a chuan total installment apek zong za ta chu void ni pega vai ni mun ni me rupees 78400 I'm true han me 156800 ti hi installment a chuan total installment a chuan ron suak ta ti chuanin nuai khat le singa le sang ruk le zari ta hi apek zong za ta ni ya hemi hi alone ru zat alone pu zat khan ni chuan alo pun na chu total installment atanga alone pu zat kan pai khan a interest a chuan suak don ta ne chu rupees 156800 atanga rupees 132500 an pai chuanin helai run su ka hi interest charge chun don ta ni kan pai taila 003 anianga 4 anianga 24,300 akhi a paisa apu zong atanga apung za ta kha ni don ta ni no pang kum som priat noilam dan bo chia nu le pa ten ngai tha ven him ngai le en kul ngai pong swa le khwai kem tok isha ni chuan district child protection unit pan chin che district child protection unit Champhai district Lalmun Moya building Vengklang North phone 9862 737 287 installment chapter B katana question top number 2 rin exercise 1.1 question number 15 na exercise apo khana top number ania kha kha I kan chokanga a question hi in an letang Zela borrowed a certain sum of money at 12% per annum compounded annually. He paid it back in 2 equal installments of rupees 39,200 each. What sum did he borrow? Arun tita. This one in screen akan buang hianin zeran poisa apu ka chumi asumpu za ta su sum borrow kan tia khania kha kha question na zong turamin ti chu nia ti chuanin kumtina apek zat installment chu kan muang khianin 39,200 ania are ta chu 12% per annum malo nia tin arul hun chung kum tur kha 2 years alo ni leta ni ti chuanin sam borot kan ti te ama kan cho to lon kan tiang chi te kha chu I thil thu mun ania sumpu ang ve ve kha lo ni ta amai ro chu a poisa kha 12% per annum compounded annually nia half yearly chuanin kan soyang khanin I kan red ne khachu divide khan me tun chuma ki chuanin ti dang lam kha ngai le to lowa ti chuanin sam borot kan zon tu ra chu thil dang ni lovin principal te bel khom tho kha ni don ta ni o sam borot kan ti hi SB lo ti mai tai lo sam zongin chu tuk tu chu principal te kha kan bel khom le don ni chu principal te bel khom chu eng nge ni ta ang kan ti chuanin en hi kum ni vai principal chu ama meng tho khanin principal 1 le principal 2 khom le nga ti chuanin principal 1 hi kan zonga
principal tu hi kan zong lenga kham chuk te pani bel khoma kha asam borok tu chun ta mai ta ni tichuan in principal 1 first principal kha an zong taila p1 zong tu chun formula book kha kan ziak lenga x divided by 1 plus r by 100 to the power n mang khanin p1 le p2 kan zong le menga p1 atan chuanin xi akhalin 39200 kan neya 1 plus red I chuanin 12 lo nia divided by 100 lo nia nga power 1 khani maya ti chuanin tu chu mai tlemin han ti lang dang lam ta deuh taila p2 kha chu tu na miang chi chi thawa ma ro chu a power a hlui power khi dang lam ve thung do na chu 1 plus 12 by 100 thawa nia ama ro chu ta him power kha chu ni ve thung do ni ti chu helai kan solve ta ama pon 12% chu kan solve to palihmun thumania ei palihmun somhi pangania helai kan solve chuanin ni nga le pathum bel chu ni re ta lo nia ti chuan hemi hian ku tu chu 39200 divided by 28 by 25 to the power 1 lo in ta ti chuan p2 lam pa chuan ei nang chi sia 39200 lo in ta divided by 28 by 25 ania nga amai ro chu hei hi chu square an don ta ni o tuna kan hmu chuang khanin p1 chu 39200 divided by 28 by 25 alo ni ta kai kan siam ram chuanin 39200 divided by 28 ania nga achunga 25 alo chuanga han sem ta ila 28 in 39200 ikan sem chuanin 1400 lo chuanga chu ta chun 25 ne kan multiply chu p1 lo chuak to chu rupees 35000 kha p1 lo chuak to chu tan ka tiang chi chi hanin p2 chu na china kan hmu chu to mang khalin han zong le taila p2 a chuanin 39200 divided by 28 square and ito vain ko iti lo mga 25 positive mo kin ko iti alo mga ichuan 28 in he kan sema sang khat le sali kan tia 28 vekin kan han sem le a apun somma lo ni nga chitarun chuak tur chu 50 into 25 into 25 alo ni ta nga ichuan in 15 and 25 into 25 square so 625 patu gam shia so somewhat 625 and multiply taila lo chu tu chu 213 31250 kha adun chu lon ta ni this one equation nu na tra kan nei chu sum borrow kan ti chu he kan hu chu ta principal 1 le principal 2 p1 le p2 te bel khoma kha sum borrow chun don ta ni o he lai sia inject ta mai taila therefore sum borrow kan tianga chu p1 le p2 bel khoma ni p1 plus p2 lo ni nga an bel khom taila atain bel chin mai o 35000 le 3120 or 50 here and the com taila alo chu ku chu 05266 66250 akha zela process pub zat asam bolo chun no ta